zone di confine sono sorvegliate dalle autorità competenti e non è permesso l'accesso via terra né agli uomini né alle donne. Gli uomini possono entrare solo via mare, prendendo il battello che effettua tragitto da Oranopoli al porto di Dafni e solo se in possesso dello speciale permesso di soggiorno chiamato diamonetirio. Le donne possono vedere i monasteri solo dal mare e ad una distanza di 500 metri dalla costa, usufruendo dei battelli che effettuano le escursioni. De la cele două căsuțe care se pot observa pe partea stângă, pe țăr, și foarte aproape de ultimele case din Uranopoli, începe muntele Athos. Aici este granița care se întinde dintr-o parte în cealaltă. So, today on Mount Athos exist 20 monasteries, 12 skeets, and a lot of other small foundations as cells, huts, seats, and hermitages. In total, 2,300 monks live on the mountain. On Athos, the Julian calendar is being followed. That means 13 days behind our calendar. Midnight, the universally accepted begin and end of the day. Stari glavni hram posvećen Svetom Đorđu, jedan od najmanjih na Svetoj gori, kao i Paraklis Svetog Dimitrija, koji je najstarije zdanje u manastiru. U posjedu manastira su i dve mozaičke ikone Svetog Đorđa i Svetog Dimitrija iz 12. veka, koji su među najvrednijim delima na celoj Svetoj gori, jedna minijaturna ikona Preobraženja Gospodnjeg iz 14. veka, veličine samo nekoliko santimetara, kao i čudotvorna ikona Bogorodice od Egitrije ili Putovoditeljice. Biblioteka manastira pohranjuje 4000 štampanih dela, 300 rukopisa, a danas u manastiru živi 50 monaha. Monastery Saint Panteleimonos has as well the title the Monastery of the Russians, as since the foundation, Russian monks still live here. The construction of the present monastery began about 1800 and was finished in 1865. At the end of the 19th century, it supported about 2,000 monks. Today, about 60 monks, Greek and Russians, live here. The main Catholicon is dedicated to Saint Panteleimon. Next to this Catholicon, and in the northern part of the monastery, exists the famous church of Saint Skepi and of Alexander Nevsky, which is entirely decorated in gold. Here we find the second biggest bell on earth after that in St. Petersburg, which weighs 13 tons, together with 32 smaller ones. Famous treasures are portable icons of Saint Panteleimonos and of the Virgin. The library contains 1920 Greek and Russian manuscripts. Свети манастир Свети Пантелеймон. Руският манастир е един от най-новите и големи манастири на Света гора. Започва да се строи през 1800 година и строежът му завършва през 1865 година. Броят на монасите в него достига 8000 души, които обаче го напускат по време на Руската революция
през 1917 година и днес броят на монасите е само 60. Главната църква празнува на деня на Свети Пантелеймон. Северното крило има много параклисчета и още две църкви, тази на Александър Невски и на Света Скепи. Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρώσικο μοναστήρι, από τις νεότερες και μεγαλύτερες μονές του Αγίου Όρους. Άρχισε να κτίζεται το 1800 και τελείωσε το 1865. Έφτασε να έχει 2.000 μοναχούς και σήμερα μόνο 60. Το κεντρικό καθολικό γιορτάζει στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ πολλά ακόμη καθολικά βρίσκονται στη βόρεια πτέρυγα σε ένα κτίσμα 6 ορόφων. Εκεί βρίσκεται και η περίφημη εκκλησία του Αλεξάνδρου Νεύσκη και η Αγία Σκέπη, με πάρα πολύ χρυσό στο ιστορικό τους. Monastero di San Panteleimonas, monastero russo fra i più nuovi e più grandi di Agio Oros. Fu fondato nell'XI secolo in posizione più orientale rispetto alla presente. La costruzione attuale fu cominciata nel 1800 e terminata nel 1865. Arrivò ad avere 8.000 abitanti e 33 campane. Una di queste pesa 13 tonnellate. Fra i cimeli più preziosi sono da citare le icone di San Panteleimo e della Madonna di Gerusalemme. Nella biblioteca sono conservati 1.320 manoscritti in lingua greca, 600 in lingua slava e circa 20.000 libri. Mănăstirea rusească, una dintre cele mai noi și mai mari din muntele Athos. Construcția a fost începută în anul 1800 și a fost finalizată în 1865. Număra la un moment dat 2000 de călugări, dar astăzi mai trăiesc aici doar 60. Biserica principală are hramul Sfântului Panteleimon și altele mai mici se află în partea de nord, într-o construcție de 6 etaje. Tot acolo este și Biserica Sfântului Acoperământ a lui Alexander Nevski, complet decorată din aur. La această mănăstire se află cel mai mare al doilea clopot din lume, după cel din St. Petersburg, cântărind 13 tone. Se mai conține 1320 de manuscrise grecești, 600 slave și 20.000 de cărți tipărite. Manastir Svetog je jedan od najmlađih svetogorskih manastira. Izgradnja je počela 1800. godine, a dovršena je 1865. Od perioda kada je u manastiru živelo i 2000 monaha, danas ih je preostalo svega 60. Glavna crkva je posvećena Svetom Panteleimonu, gde se čuva i glava Svetog velikomučenika, dok se na severnoj strani nalazi građevina od 6 spratova gde su smešteni i drugi hramovi. Među njima su poznati hram Pokrova Presvete Bogorodice i crkva Svetog Aleksandra Nevskog, bogato ukrašena zlatom. U velikom zvoniku nalaze se i najveće zvono na svetu koje je teško 13 tona. Monastery Tsiropotam. Opštežiteljnog tipa i jedan od najimpozantnijih manastira na Svetoj gori. Izgrađen je u 12. veku od Simona na vrhu nepristupačne stene na visini 250 metara iznad mora. U prošlosti je mnogo puta pretrpeo požare, što je imalo za posledicu da nije sačuvan veliki broj relikvija. Glavna manastirska crkva slavi praznik Hristovog rođenja. Biblioteka danas zbog brojnih požara ima malo sačuvanih starih dokumenata, dok novih izdanja ima oko 1500. U manastiru žive 60 monaha, čije bratstvo važi za jedno od najnaprednijih na Svetoj gori. Monastero di Simono Speta, monastero greco costruito nel XII secolo da Simone Pamos, su una roccia situata a 250 metri di altezza. Άλλο ιεραποστολικό έργο. Μεταξύ των κημηλίων της ξεχωρίζουν η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Παντάνασας και της Γαλακτοτροφούσας. Η βιβλιοθήκη φυλάσσει το πρώτο Ευαγγέλιο στον κόσμο του Ποιμένα του Ιερμά. Monastero di Gregorio, monastero greco costruito nel XIV secolo da Gregorio Sinaitis,
La chiesa è dedicata a San Nicola, è uno dei monasteri con il maggior numero di monaci, attualmente circa 100, ed uno dei pochi con una rilevante opera missionaria al suo attivo. Fra i cimeli più importanti si distingue la miracolosa icona della Madonna Pantanassas e Galactotrofusa. Nella biblioteca è conservato il raro manoscritto del Pimena di Erma, più di 4.500 libri antichi e rari e importanti scritti. Mănăstirea Grigoriu, mănăstire grecească construită în secol și alăptătoare. În biblioteca mănăstirii se păstrează prima evanghelie din lume. Manastir Grigorijaca. Grčki opšte žiteljni manastir izgrađen u 14. veku od svetog Grigorija Sinajskog. Glavni hram je posvećen svetom Nikoli. Jedan je od manastira sa brojnom monaškom zajednicom koju čini 100 monaha i poznat je po svom misionarskom delu. Među vrednim litijskim ikonama izdvajaju se Bogorodica Svepokitateljica i sve vladarka. Manastirsku biblioteku koja sadrži 6000 knjiga i oko 300 rukopisa. Второй какие-то ремонт там водила, вон там у них кладбище очень красиво. Вот сюда царица Мара, в принципе, наверху, у Кипариса, Матерь Божия остановила, сказал,
călătorească cubiertă de obște a fost construită de către Pavel Țiropotomitul, cel care a construit și mănăstirea Țiropotamu. Biserica principală are hramul tăierii împrejurul Mântuitorului și are catapeteasma din marmură. În mănăstire se găsesc cinstitele daruri ale magilor dăruite de către Mara, mama lui Murat